broholi kichihana bing pangshap sampang lira atumna khalang thada angachang eina yongar atumna yonglala makhanang mara atumna zatlala mavan mara aizaya kapik sang hangmadi tuija tumada ka remakeup the archery kamdaya bawbe Kashong Dimrawan Kavangkui Kavai Pekar Kwikapok Department officials na okrul bawi bingling shikta spot survey queer. NSCN witung lima kamushung janbao ngayaw Kavai Indian Intelligence Agency na propaganda raikasa chipiaren na penay Fizoy na muivawi ming singda naka ngakaing sa Kavai kasali makamaya pong shokayr. Like young tour, achon the Tangkhul Express pau Wungramphi Ngalung in a balmy delay, pau being may sign and an rooms. Kasik kasa kangajay galap mikumo we otsak na masimafu ngajay kangsak along lake shong dimrawon shuman gabay ang red layer. Manipur State Flower Shuri Lily Kavangkui Kavai Katomphok Kahai Atam Hitharan concerned department officials na okruli khalei paume bingling shikta Shuri Kushongni spot survey kayang queer Okrul District Information Office DIO eina Okrul District Working Journalist Association UTWJA na ngarumda shman gabay aman sa kaliliwi maramji document sa kavai kalam maram hi yarili ting sa kavai sadalay ramnaw bingli karajan kasa ina take a kuya tishura awonji maramrong maya kasang na kasak laydalay maram hi kashongli Porpalung gaji katewa kahayur akananji maramrong we angayong taraka sa kavana lili mushon shokkarer la tom gashokli kahap layawo da hanga arihon forest regulation na currently make a thought kakam hinala sakzilaya kacha rida kangaja zatna kasa ramnaw na mathalak ina yangsangda Karar ngohongbam kayakha thought kame china maram ngayung henda sa kawali kammi kasana kalajne shiri lili arong mayasang kawai kasali ngajon mi kasana da ramnaw na hanga ara karar ngohongli may katoti kakam lehauda maram jungna kahaiji mayang sang kamena lili katuili sadzadalay kaja kaharong may mayaga sangjina lili Won kawaipam ngachap ngasakawa baume bingna kahangli shiri timrawon arong 3.9 feet hina kasangni zangdalay kala lili rong shini li langda mate kwitu kushong dimrawon mashman ngasakawa abong natatayda ngusun laga pekar kakwitar kakasa tekwier shiri lili kavangkui kawai awo ayuwi na zatna karang shenwi awarling soda arihon we wortam shikajin darka sair kala wonyur kavangkui kawai kasahili ecosystem juwi along ayar mathalak ina katay local ramnawbing gazang darka sapulunga gajitegwi local stakeholders environmental expert kala government officials being kokazada sustainable solution quikarada kasair Chinang soda shiri liliwi aman kasak kala wonyur hi shuman gabay thread later kale maram hi yari lila teng sak palungra jer shiri kashongli okrul DIO kala UTWJA wi miping na tangzimika spot survey waka haiji shiri lili conservation wi kamataya pekar kwikapok ngasaya Indian Intelligence Agency na propaganda raikasa NSCN PNR CPRN Ministry of Information and Publicity na Janbao Mikshok Lekahang Assam Rifle Zena KNP BTF Kangshik India Later India na NSCN di Proxy Rai Samaman Lakavak Social Media Shong Indian Intelligence Agency na NSCN witung ni makamusyong Janbao ngayaw kawai sa Dalajer Kalaji tribal mingpo kwilaga NSN alumling kai kawai kasana atum na sem deklay naka amingena zadrek laka provocation articles kabisho ka jer NSCN na pakwi ka high quat unquat muiva is a problem not the solution gichi article witili counter our article tukui
rendering political education do zavisito angkami te kapi kshok te kuyeji kala article kabeme we aming makamushung Tangkhul aming sem kuida pong kamenaji kaya shila kahai naka national katana bing as at fizo kala th muiwa long we aming sing the angami eina Tangkhul we along linga kai nga ka khawai kasa NSA na take kui pong shokai India na satakle hi zakshila kahai ningrin with social media ningrakna naka national katana bing we santitili ngareo khanganaw thina makeup kuchi propaganda na the NSA na kapishoka as that fizo kala th muiwa ani khani ni od ngurut hot khanawi mangaina achu okatui na naka miyur akasada itumi political rights kala identity hi mathame take khui samgapangna fizo malaysa se kacha achu naka we political status karajan malaysa mara fizo na thand naka independence ngawaldaka itum sovereign independence sada ringra kachi hangjite naka plebiscite queer karana kachi hangda naka karanawla khanui thota awo fizo na sami ka hai chi kayakha mingi at NSA na kapishoka kala azat fizo na haimi ka high political ning rin jiling ning titta DH muiwa na kathana long the framework agreement sam kapangna kuchi hangda naka political struggle view thotrin janli fizo ina muiwa ani khanini na sami ka highly kayagashi mirana kuchi pongshok NSN ni zakshin sak kawai kasa ya really thengwi khangsak Indian intelligence agency we communicable divisive propagandali matazang marag chi NSA na hangsanga Tangkhul now fitness athlete pautum vashumli animal booster nutrition with brand ambassador sakavai hokwer Razai kune now malungring vashum with now miyara pautum hi Royal Gymnasium Okroli personal trainer sadale kalana animal booster nutrition with brand ambassador kasa Tangkhul mayor athlete kareng sai Pautam hi Junior Mr. India Men's Model Physics 2024 ngahanli top 10 finalists li kazang sambanga. Inter University Past Physics Championship 2023 li bronze kala 2024 li silver kakui sambanga. IBTFA India with Robert Maitena yang sangkamazing ni Pautam na International Personal Trainer and Fitness Academy with course tamkuyer. Royal Gymnasium Okroli zangda khalei Euphrat sonar nala hills with kare sada human performance nutrition with brand ambassador sadale Raju sonar with Naumiyera Euphrat sonar hi Mr. Manipur 2021 to 22 li called Sambang Junior Mr. World 2021 li Kashiniyalizang Mr. Bobby Classic 2021 with Kapangali Kazang Sampang high fitness athlete na Raju Sonal Hila IBTFA India with certified trainer Akana and Rihon Royal Gymnasium Ukrul with chief coach Sadale. Athlete Ungrite Lungherwo Le muscle builder nutrition with brand ambassador Sadale. Lungher now Kanmi Lungherwo with now Mayor Ungrite Manipur win brand Joy ambassador Kasaka Knializanga. All Manipur Inter-University Past Physics Championship 2022 li Ungrite Pettigrew College win na dazang da bronze kakui sambanga. Ungrite IBTFA India with certified trainer na Arihon Royal Gymnasium Okroli chief coach Sadale Kalarakra Championship wuivang randale. Hangdakali Okrol District with fitness athlete being na brand ambassador kasa sambangda khalei Royal Gym Okrol we akawa kala atum li ngakhui kame Robert I Maitena ngze kame we mangai na samgapang na ji rakara atam ni lakupung dambak makai la athlete chung maidana ngarai ka cha facility sampang ra ka chi Robert na ka chi han pongshoka
Internally displays mipingna ngalang pay kawai apong kapali katomtheilak sada Hopfest 4.0 makok mir Hopfest edition kamatehi tidin road sangaibro awang lekai ngalemli ayain achon dang rungmia rod kamaradli shim juhong rogta abam ngatatay dali ngayin zata claiming with local business li katom mida kupong ngalang kapay abong ni ngachon kame kasana dahanga Hopfest teamnateilak eina internally displays being li sustainable livelihood mikhavai ningrin eina haukupok na dahanga Achui Hopfest 4.0 G Rise Up Foundation makok mida fetafat koho online food delivery service kala Association of Meitei in the Americas Amei katom kame zangda kasana Infal Free Presley the Rise Up Foundation founding member Swati Dhonajam nakahang Sedrat Kamarati na sagazili kazang lays katitino sadak lay bindi katomi kawai kasana lay kasa ngasamay kasaping atumi customerly washung lishit kawai kasali Rise Up Foundation ng John Kamena Infal East Districtly Improvised Explosive Device IEDs kutumay kasa Indian Army na pakwida bom kungawok aina kanmi kahira kachi defense officials na paushoka IETs G nongdam Tangkhul eina itam Tangkhul kuung ngsun kame shongfu mapo dam ngalemli haimiyai kasana kalachi atum rudin patrol gazatli take queen the defense BRO na chanbao shoka Public Safety Wuivang Army na apamji ishumi the pom disposal squad na IEDs G neutralized saminawaji Manipur li chingri hai khira kawai senda shorkar na meitei na kuki wi alungli mashit sang khongoro ki khitui mi kawai sada leida Home Minister Amei na hang Lok Sabha election gu pahai wi ti li chingri ngsa kawai process je kamatai sada thakme zang sakaura chitale Amei na BTI interview na kahang meitei ena kuki to short the ethnic south force ena macham khme mukhira bai mana To short he riots la terrorism maning mana ethnic violence na da shana hangar Home Minister na kahang rot kamarati achot kayakha wi eina communities khani shui along ni karajan kasa khawat kala shitsang khongorok makhalei na ragshok na kala hi repair sagi kuchi atam zangra da shana hanga wuivang shokar na kathak eina otsasai ka election rag zangaina tilei sawo da shana hanga Communities kaniniwi katana bing ichicha shui interest kalatawi political issue ngzek dalai ka ara counting with tili shorkar na priority eina otsa urada Union Home Minister na hanga Infali police personnel na tribal doctor akali kapuyom otsaksa wa the tribal long now Tangkhul now kala medical organization ngatatay da makamaya pong shokar Achot chi sota ngayabong chiko shikali infal konung mamang ni kashok na Belays compound bamli zat kasa maring now Dr. Larung Mejonali Manipur police personnel turuk shini na kam naga kari with document ngatingda ana document being jidayaji ka Mejonana ahi doctor na More hospitali medical officer sadalaya da kahangay na chili police na machitsak aina matipo kawaji Bawadi showed police na ali kahang jitaka na liva satat pairali da hang laka machihola bunga ka lang da tukner bamawa Bawi shada all Naka Doctors Forum Manipur Tangkhul Medicals Association Atma All Naka Students Association Manipur and some zangda makamaya pong shokar Police personnel being we otsak asak avachi mangi manada atumitum ni action kui kawai boyer Latluita achuri kamdaya paubing. Kashong dimrawon kawang kui kawai pekar kui kapok department officials na okrul bawi bingling shikta spot survey queer. NSCN witung lima kamusyong janbaw ngayaw kawai Indian Intelligence Agency na propaganda raikasa chibiaren na penay Fizoy na wuivang mingsingda nakangakaing sa kawai kasali makamaya pong shokar. Achui bao hiling jangar bao nga nadaklin tum saikorali ring kapag la kamaya zagishong sa sir.